Irisasingbo aharmoktada government job explainer ikongno nukromjari ngasi chu mayam gedongti yamna kanarba government job opportunity ano wama lae hariba job opportunity asidi mayam CISF ki Fireman 2024 ki latest job opportunity ni ko hariba job asi mayam Manipur ki ju separate vacancy pi ri ko hariba job sida mayam na yamna pamnari ji kaina matam negative marking ju leite si ki CISF ki Fireman ki post ko mayam na asumana mayam gi damakta yamna kanarba job ki latest information sing khangbi na bi damakta channel si subscribe amadi video si like to simbiramu mayam na thabak ki damakta preparation tawriba sing na mayam na math se kara digi preparation tawdino haiba gi chamam na busu leiko adugi samam na busu kok na ba mayam anobo youtube channel ma hangdok sare SSC coaching Manipuri haiba youtube channel sida mayam na sangsin biro subscribe to simbiro aduga sida mayam complete maths in Manipuri akoi imalon da Manipuri da maths tak pase mayam leite kamai tawdino haim na chingba khudongsa da leib sing any government job exam gi damak to loina kanara dobugi mongda mayam anobo youtube channel ma hangdok sare SSC coaching Manipuri haiba youtube channel sin mayam changbiro aduga sigi membership fee 159 ji kang thibi raga mayam na maths ki complete syllabus se mayam smart approach ta type wise topic wise loina khudong chaba phangani ko video sing loina yengba gani pdf file na singba loina yengwa yagani ko aduna mayam sigi channel sigi link so description da picture mage CISF Fireman Recruitment ki anobo job live vacancy je mayam 12 pass or candidate sing na apply to ba yagani ko age limit si 18 na 23 years po ogani sida only male candidate sing apply to ba yagani female di yaroi ko sigi job opportunity da kauriba total vacancy si 1130 vacancy ni Manipur ki separate vacancy lai ko mayam video je skip to do bi yengbiu aduga mayam details sing loina khangan jarake sigi CISF Fireman Recruitment sigi form thajin bagi link su ai loina official website su loina hapsaramge aduga notification gi link su description da loina phangan jaramge ko CISF Fireman sigi notification form thagwa da matam si form thaba si 31 August ki thaba hogani ko notification ji 21 August ki thokre form thajim mana 31 August ki form ji thajim biagani online apply to bagi last date sina 30 September da last date ogani ko examination gi pattern na chingba mayam do loin khangan jarakani aduga magi vacancy si unreserved ki 466 vacancy ni OBC ki 236 vacancy ni scheduled caste ki 153 vacancy ni scheduled tribe ki 161 vacancy ni EWS ki 114 vacancy total 1130 vacancy levini ko bumper vacancy ni Manipur ki jo vacancy lai di vacancy ni ko aduna SSC GD tang nate CISF ki jo Manipur ki separate vacancy pi ba hore ko CISF ki Fireman Recruitment si selection process ahan mada physical efficiency test tawni ko physical efficiency je lamjen odini sigi matung da physical standard test chest amadi height measurement tawgani written examination tawgani merit list ti ma'am written examination je sidagi loin khanduni ko aduna written examination je dum wangna bohna bigidamni negative marking je leite ko aduna kwadagi khudong chabani ma'am written examination je question je khangda yaw su dum koina try to ya doini ba negative marking leitamni ko duga document verification torani medical examination toroga selection je lepkadamni ko merit list kona thorokani written khalane hekti ya gadam nati ko merit list kona thorok matamda ma kwadi wang candidate to khangi doini ko only male candidates katani apply to pay level 3 ni aduna salary se basic payment da monthly 21700 ki horoga 69100 po ogeni ko sida allowance yaroga more than 30000 more than 35000 muk dum phangado central job ni ko qualification ji 12 pass ogadamni duga science subject laro candidate ching ogadam estimate si 18 na 23 years pongi duga age calculate ogadam date 30/09/2024 sida age calculate ogadamni ko duga age relaxation ji legin upper age limit ko 18 years subatang 18 years sudriba candidate sing apply to we are 18 years 23 years helaba candidate sing SC ST de orega 5 years relaxation pigani OBC gi na 3 years relaxation pigani ko ex serviceman gi jo 3 years relaxation pigani दुगरे मागी written examination je 100 question hangani 2 hours ki matam pi gani ko sida question general intelligence and reasoning da 25 question general awareness da 25 question maths da 25 question english da 25 question pattern de lone atai exam sing lone chamani ko aduga multiple choice question odini ko sida negative marking ju leite question amam chum matam da 1 mark phangani ko aduga negative marking ju leite aduna yamna opportunity orba job vacancy ni ma'am si ki job che hojik form apply to di yadri adu apply to yarani ko direct confirm orba vacancy ni mayam na dabak ki damakta preparation torba ichen lauk sing na textbook yearly pass pro je lesson view aduga textbook sida mayam na test series thaba amadi previous year question sing yengaga exam sing ki preparation tobu yaba em ni ko textbook yearly pass pro je mayam lei matamda apply ka panda sanga ka T2M ba coach sine view aduga maximum discount 12% fo ki sang da phangbiu ko aduga sahi amagi ni amuktang lei gibjina mayam sahi amagi laiba vacancy kudimak loina sidna accessible oduini mayam textbook yearly pass pro live ki link so description da hapsaramge mayam sida CISF ki constable ki fireman ki anoba mock test su loina update yaw re ko textbook sida
मैम कदाई प्रिपेरेशन तौदनो मॉक टेस्ट कदाई थादनो अना खंजरीब सब्जेक्ट प्रैक्टिस तौफम कदाइदनो है मैम टेस्टबुक ईयरली पास प्रो से यादनी मैम सर्च तौर एट दिस टू टेस्ट सीरीज है एप्लाई तब यारेको सिदा मैम सिदा एक्सपीरियंस मखल सिदा लोइना इंडिया की अखोना कंपटीशन थेंगनगदब एक्सपीरियंस सिंगे टेस्टबुक से लोइन पुल्ले अदुना मैम एग्जाम अखोजे क्या हाइगलगे करी करी सब्जेक्ट सोथरी है चिंब सिदा लोइन खंग यादोनीको अदो मैम टेस्टबुक से मैम ऑल गवर्नमेंट जॉब की लोइन एलिजिबल होदनी लोइन एसेसेबल होदनीको अमुक्तंग ईयरली लेगिबजिनको प्रीवियस क्वेश्चन सिंगसु मैम पास प्रो लौरगदी PDF फॉर्मेट डाउनलोड तौबसु यागनीको अखोना CISF की फॉर्म थाकत मतमदा फोटोग्राफ से अखोना लेटेस्ट फोटो कलर फोटोग्राफ ओगदमनीको मागी साइज से 20 KB देना 50 KB फोगी ओगनी अखोना फोटोज नम मतमदा टुपी उप यादे स्पेक्टिकल्स उप यादे अदुगा नाकोंग अनिमक्सु लोइन उहनगदबनीको नाकोंग उनबा नंबीगदबनी अदुगा फोटोजे नम मतमदा अखोना डेट ऑफ फोटो है तारे फोटो लौरिबा फोटो कापीबा नुमितुगी डेट से फोटो की मखादा इगदबनीको असिगे डेट याउदबा फोटो ओरगदी रिजेक्ट चतकनी हान याउरीको सिग्नेचर की स्कैन सिग्नेचर की साइज से 10 KB देना 20 KB फोगी ओगनीको डायमेंशन ना 4/2 सेंटीमीटर ओगनीको अदुगा अखोना सिग्नेचर तौ मतमदा कैपिटल लेटर तौर रिजेक्ट चकनीको अखोगी नॉर्मल हैंड राइटिंग अदुम तौबीगदबनी अदु एप्लीकेशन फी जे ₹100 नी अदुबु शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्स सर्विसमैन सिंगियोनिटी फॉर्म फी जे अबुलौर एग्जाम तौवीको अदुगा मागी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ने अहान बोइदनीको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से 5 किलोमीटर की रेस ओगनी 24 मिनट्स की मनुंगदा रनिंग जी ngमगदबनीको अदुगा मणिपुर की वैकेंसी जे क्यानो है मतमदा इंडिया स्टेट की ना कोई मणिपुर की वैकेंसी 16 लेगनीको सिदा जनरल की वैकेंसी 3 लेगनी ST की वैकेंसी 3 लेगनी EWS की वैकेंसी OBC की वैकेंसी 2 लेगनी पुन्ना मणिपुर की वैकेंसी जे 16 वैकेंसी ओगनीको अदुगा मैमना एनी गवर्नमेंट जॉब की नमत प्रिपरेशन तौरबिसिंग मैमना ऑनलाइन क्लास तौब चैनल दो करम है मैम SSC कोचिंग मणिपुरी है चैनल से संगीरो सिदनेको मैम ऑनलाइन क्लास तौरीसे अदो स्मार्ट अप्रोच मणिपुरी मीडियम तौरीब क्लास नी मैम मैथ्स की पोर्सन से क्वाइदगी लुएन है क्वाइदगी लाइथोहनब मैम की सेमक चैनल निको अदो मैम चैनल से मैम मेंबरशिप जॉइन तौबीरगा चैनल से मैम कानब अदी ताख्रब चैप्टर सिंग लोइना हान येंग यागनी अदुगा मैथ्स सुंगा हेरमदे हारगसु बेसिक तगी हरकनीको सुंगा हेरमदब कैंडिडेट ओरगसु ख्वाइदगी हेरकब यानबगी लेवल लोइन पुखलगा क्लास मैम फुल्ली डिस्कस तौगनी अदुगा तौरीब क्लास की डाउट डिस्कशन की ग्रुप लेगनी अदुगा तौरीब अखोना ताख्रब चैप्टर सिंगी PDF ओइना क्लास नोट सिंग अदी प्रैक्टिस क्वेश्चन सिंग लोइना तोंगाना PDF तो लोइन सप्लाई तौगनीको अदुगी खुदोंग चाबजे मैम लोइना चैनल से SSC कोचिंग मणिपुरी है चैनल से संगीरगा मैम खुदोंग चाब सिंग पुन्ना फंगमिननब होनामिनसी मसिगोनदी अपडेट सिंग लोइना मतंग से वीडियो से टेंशन जरगे मरी लेनब लिंक सिंग PDF की लिंक सिंग लोइना डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होलमगे मैम अमुक हन खुरुमजरी मथंगी जॉब अपडेट लाक मतमदा मैम मतंग चना मतम चाना वीडियो सिंग फंगनजन होनजगे मैम अमुक हन खुरुमजरी थैंक यू।